you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. Daksa laping litaw tuho nauli laguku. Daksa laudukau tuho hasiaku manodoho pasonakona hona punao hona madiau hona madongaku gabe hasian hona punao hona madiau rodi sale
Songona marni pia Dung di koko tua Naiko nao nama ito Ekon ho sautia Malun roh akon tuho Molo dao siana Tung solupa au tuho Dang tinggal hono kuho Salelen ningo luki rahasia Ikon ho nama dia Ido janji mitua Manantu dia piala sia Holan rupando di bagas roako Saina inguti o tangan mia sia Saina inguhau daging migos Malun roh akong tuho Mora o siana Tung solupa au tuho Dan tinggal hono kuho Sa leleng ningo luki rahasia Ikon ho nama dia Iro janji mitua Manantu dia piala sia Holan rupando di bagas roako Saina inguti o tangan mia sia Saina inguhau daging migomos Manantu dia piala sia Holan rupando di bagas roako Saina inguti o tangan mia sia Saina inguhau daging migomos Manantu dia piala sia Holan rupando di bagas roako Saina inguti o tangan mia sia Saina inguhau daging migomos Martang yang meta margite ite gowarni de bata ama do gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus do gowarni to di perbadia na tumo pelangit do tanong Amin. Madok mulai ate mahami tuho sigan nasar wanami dijoloni akka bangso
Paluan nami maparhinalwan upujiho. Marsobahami medok pakojoro na badiai. Jala pujian nami magami. Alani asin rohando alani hasik tohami. Ali Tuhan di bata di halaman rohamdo asatoktong hai marsadani roha. Jala di bagbagaw kodo pas-pasun tu akan marsadani roha. Haleluya, martangi yang magita. Ale Tuhan di bata amanami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nai perdikan bahasa jalagok asini roha doho madongani hami. Namar bungu rohami nuaing dia depan mangido asini roham do dengan dibasam. Asima roham. Oh mana mangaramoti ulon nami on. Ina patupa ulaon parada tun hami sadarion. Paitiur mahami dohot tadim. Kordi perbadiain. Asabulus sadar rohanami mamujiho. Margite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nai matani yang kami tuho. Amin. Nata surat di 2 Timotius sada. Mangka mesyana ay olong ayat sada ayat. Alani hubaingot ho asa di pararata ho sileo-leo ni di bata. Natuhoi dinahu peo tangak kitu ho. Odi hawalungan, odi palarajayo diri, dada odi hakahuto. Otpe unak kumaila makatidakon tuhatay. Ot mahotahe makokok berita nauli sian kaugon di bata. Ay di palua jala di jombo hita, marhite-hite pacuun na badia. Dada merguru tu lauta tuk sian tahina dohot sian asini roha. Nabi na sabasaw tu hita di bagasan Kristus Yesus. Na sian mula ni mulana ido sahana. Mertua ma na tumangihon hata ni di bata jalan Dios. Amin. Pinuji pinasangap mahu amang pardenggan basa. Ala totong do Tuhan diramotiho ngulu nami. Diluaso hami marlas miroha. Makilalaho sude dengan libasam di bagasan ngulu nami ditikio. Opele Tuhan di ulaun nami sadarion. Ima di ulaun pangadatio. Adorang sohu pukahami ulauni. Jumulung Tuhan naing marsaur hami dohoto marhite hatam nabadiai. Asa anggiat Tuhan ho namanuturi saluhuna ulaun nami di ari sadarion. Lehono mutiki nang ari nadinggan asa mardalan ulau non di bagasan las miroha atau ngale Tuhan nungaradehani saluhuna jalanunga uparadehani rohana pikiran nani lahu macakon hatami romahu amin. Hamuna hinaholongan di bagasan Tuhan ka Yesus Kristus hatani di bata di bagasan ulota sadarion ima nanienet sian buku pesalmi bidu 136 ayat sada mauliate mahamu tu Jehovah ai pardinggan basa do ibana ai rodi saleling-liling do asini rohana saulak nari hujaho kami madok mauliate mahamu tu Jehovah ai pardinggan basa do ibana ai rodi saleleng-leleng nado asini rohana ido yang gosah miturpuhi pala sadarion ulaun las miroha magwarnio nate amanginang molotumpe ditikina salpu ditikina majalo pasu-pasu pardonga saripeo kamu dang boy di patu pahamu ada nago bamukin om mati kilas ni roha di bahed debata di hamuna naing patupahon sada ulang nadenggan alai dada sakap ni jolo manasau tate manginang hiaro taita songoni hiado molo tasakapi naing patupahon sada rencana alai dang jadi dang saut puasa ala
Ala sakap ni debata na duminggan di bagasan ngulu ni Jolma. Molotung peso saut na sinakapan ni Rohami buharo pakilalam mo na. Ahado na jumolo di dok kamu tu dirimu. Nabuhana mo note lakbuy sa muni. Ay kon apaladi tiki ulaon nanay si patu paunodo marak ni kopi tong. Dari tiki ni kopi dia te amang. Nanjalo paso-paso padang saripeo kamu te. Iya. Alay nang pesongoni molotong ragam penamasa di ngolungi Jolma. Berbagai hal yang direncanakan tetapi tidak terjadi sesuai rencana yang sudah diaturkan. Ditogi hodohita manginang marhite parpesal menon madok mau liate mahamu tu debata. Kenapa rupanya? Babang sa pula dohono karoy nang ay sojari na sinakapan. Ay ikon ala na saud do na sinakapan miya sa dohono mo mauliate tu debata. Holan hahi pasod do gugon na nilihon ni debata pe tu hita. Itu sangat luar biasa. Bayato kamu mamanginang molopek do tadi polo mata. Ay boy do ulo muna. Boy do patu pau muna narikot nanay si patu pau muna. Ay na jumulu do tapangido tua do penilibata lehot diau Tuhan hahi pason nang gugu. Ay mulo dapo tapi alana dilehot dibata do tu hita hahi pason. Dilos sita mamula. Patar patu pahita manarikot di moluta. Laos ido na sinorahon ni parpesalmen ala takas do ditanda parpesalmen songo dia balgani holong ni debata di bagasan ngoluna. Ala ragam do hamaolon na masa di ngoluni ibana alai dan sip debata. Allah tidak diam ditatap ibana do parngolun ni parpesalmen ni. Ido upahe diolopolopon ibana di pasahat ibana songo sada edde do on makka mauliateho dengan bahasa ni debata. Laos nang ido nanain siulah honot dari bagasan ngulutta. Di suarahon di jauh parpesal mendohita manang songo dia pe. Rumang ni ngulutta manang na songo dia pe perdalanan ni ngulutta. Tamado madok mauliate-ate amanginang. Alea manami na di banua kijang, say pinabadia makuamu, say Roma harajaonmu, sesat malomone roham di banua tongon songon na di banua kijang, lehon Tuhan sadarion manguluan siap hari, sesama dosa kami, songon paresan kami, di dosa di dongan namar dosa Tuhami, unang kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horon na punah harajaon, dohot hagugoon, ronin hasangapon sa leleng na. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot tolong ni rohani di bata mata, dohot persaoran itu diperbadia mana madungani kita saluna. Amen. Mulai tema jubodo don nami tuan muna saluhuna, terlubomi madi kita namar hawanang kiboranya suto, soni nang akka boru nami, nang raja di pariban,
Raja Dokas Sahuta ale-ale tulang terlumu bimanang raja dulu nami dipartikan naulina dengan untuk tekas sugareng kami lasramuna ima rola menggoi gokod duduna marhide dulu nami dipartikan di dalam pasat ada negok kami dulu nami neborhu raja nami di sudena roron mulai daftar balos kami di pasu-pasu tua atau di bini-bini begada di dia bahasa atau tiur pikiran nang timbul kepercayaan raja nami nang namura taringo di kokko jojo nami tua muna ima marhite di ulon nami ulon lasro aja balatikon toho itu tu dia di nasal puding bulan atakas di tapang gabiani di nak takas tu ozak parlo masari beon yang dinami di talu parserahani ima marhite nang majalo pasu-pasu kan bekas saribeo siat tuhatta marhite na posonai alai raja nami inang namura obara dia kapartikian inang boy pitor sikop hubayar harami adab nami nagok tulau na nami nebor di som mahami labang galararat nagok tulau na nami nebor marhite umar raja nami marsop hami jajan 10 pasal pula sifat susu asal takas gabi hamu hami dongani hamu hami di paguri muna takas osakon hamuna tamang kabian marhita tang yang muna tu hami bona syutol ang giat tu kijangan nyaret to diang dinami nataharatson dia palatikyon dapok son tua asa tubuh lalak tua sikoru berdaka bunga-bunga di tauri pasca botan tubuh anak tua borot to monang kinawatu kijangan nyari jala tibok nang jala di pakmuan raja nami inang namura anon tuppe kubalu hami musim namurai dan nama mengepal tangan hami amang alai dalam nami di imar suara to mata mertua di bata anggiat tu dibuka roha mulai sikop atau tangiang kata panggabian pas atau muna tu hami tarlubobi ma paguri muna manguru hami dulu nami dapat tikau jadi songoni manang tuhita saluna dung dapat dia kapartikian non sudena sa ukon hami ali nami pamili nak solo na magkolong yami so tumadong hita na borha siya tempat nami on saling hanap bacar kulang on sujulo marungwal situ dia hita laos disiman non marjalo huhuk mangalian na hukar tulaw ni yak ka na huluk sikop hata huhuasi siyan hami mo na si utol martangiang mahami to mata bertua di batat anggi bertanda sa wala dia bersifat dulu sumur dalan ni hagabiyo dalan ni hamoraon siap kon ibadan si jakon itu dinami bonen sudul salut kijang nyari so ni ma tahu wa si jang hami hasudul moliate balita horas acara tala jutul Kemudian dilakuna para musim nami alanan buaton nami madulan ulan nami perjolo maju amang lalu maju tua makta mertua di batak nami lalu kau makta mertua di batak nak sonari biamang alu ang maju tu salah ni raja ay raja do panggung komi raja do paniru panuturi raja do pangajari dia kami namulaun ang giat dituturi ulan namion ang giat dengan si pulibasakan atas roh alulung matu salah ni raja Maulah de mampu de nami nungga de luluk komi disi nak sonare biamang alu ang maju tu salah ni sudah natoro Maulah te mamakpad din namin nung natin lulog kome pamidan namin naksonari peyamang parusin namin ala ng manotor na mahami nilok na tua-tua baik damang madarisi kodang mula-mula las paduma tugodak sabak kobe kodang mula-mulay ang giamat dong dipartikin na ulion parmulan na linggan di amin manasi uton lumobi di anak na parmen namin naksonari be di na tua-tua
Dinggada tanah liat atau buah bini koras. Dinggada mga liat nomor hula baru asasi dukong gade kalau baik dalam mga si godak si liat ini. Bahan majorisi godok sitio asatani asatapot temanat kami sitio tua tinawak tio minat tu panangatan bahan majorisi godok sitio tio pas paduma tu godok kesehatan asatapot semenok koni pamanat tua saat di Solu saat mati batian tiga ras toho di rodang di bulan asa sakti taleleng mangolu gabe jala orat soras tok kita selalu nera mati tuan kami si godok kesehatan ini. Musik dari gadi, Edena anak koki do Lamorabia.
hari na tatikyo. Gop las tulo hata kala di maligot ang mga di na mamuda ang lota kemudian dikurahon dengan di na mangkalarari nagok maapi nagtulang na hoso dawal tulang nila tupe dibuat dari nasida mencari pasu-pasu terpegasan babas tanah apalagi pikir telik na pinatawag-tawag ito at kami nang dihamu akan nadua-dua na sa iyo maduduro ka na semua din nang dihari at kabuli raja nami ang nama sumahan suami selama kabulan nami kita datangnya kita datangnya doang di rumah tangga membangun di tulang itu ang giat matong rumah tangga Sitiruang rumah tangga Nauli jalan nadengkan kuari nanang yudon takas main dapat purba tumakas malohok akola takas mahita sadu nama duma tumakas malohok nama saat main nasun saat matutukeras nunga saat kabay mo doon nagohon. Saat may tatupagabihan, sanu na may tawrat-tawrat. Oras na ang ula-ula namin, oras na kanya kaduhin. Raja namin, adorak so, anorado kumamulahan na nato, adorak so pagpanotoro dobe. Dison tapak kami akan meminah, dok darerin na na. Pinarohan namin, laos di panotoro mama, pasapon namin. So tulang na doon namin manang pasipot na tonggi doon at ka pangulit yaw namin di ulot sa paladipikyon dilot na dua-dua si tik-tik na siya pa walang main na pangaraw na tumatikpe nabuhay tubaho kay kami at kamulong muna amat tari batama ang ko naman buhay baso-baso na oras na ang ula-ula namin oras namin ang guru na butina mulai nagsiya dulu mula topat bayan madisigo dan mula-mula padong tugod dan soba asa ta soba amat amat pare bata aisianido karuan bisa dulu na godang mulai hidup nanti kedua asa may damang madisi godang siga bitaw godang natur maranak atur markon ang kiat dia turun de bata akan nauli akan nadinggan di natulang iba pala di tikyon kalau damang madisi tugodam siya tuloy asa lihat panggabian lihat panhorasan dihami na marula-ulo tuwak kari na mangin baik na disi
Leling mahita nangoni, sanuhut na mahita, harap takas, oras mahita taluh na butima. Di pio-pio muna yung raja ni suhut nami. Umatapak kami sa unahon dulu solo na madala lamang ado bigok terdong jojo muna. Di hari nauli di bulan atak kason. Dinaptakas mahamu na tutu dong sabaran nami mangula pesta. Lawas hapon adat nagok. Turaja ni hula-hula muna. Kami betutu siya dong sabaran muna magpangido ito amat-tamat tuwa ni bata. Dipita-pita nauli pita-pita renggan. Muna manalubi matutu amat tamat tuwa ni bata. Pasong na kehadiran namin, mungkin doan namin angin akan maghubas do araw akka padalan nasi. Di muna ni muna ni suhut namin, parlumuwi ma di anak do parman muna nong pardongan sari peon. Kami betutu mangido amat tamat tuwa ni bata di pardongan sari peon ni nasida. Ang giat ma Setubu anak, setubu dulu di jangan nyaring pas-pasonnya mata martua di bata. Manap ternama kami, temporanya segitu. Didok dan cucu satur mula-mula satur mula topa. Bar bulan di hutan perserahan di Jolma. Badama manudang mula-mula pada untuk kondak sopa. Las pada budama untuk kondak sijatoli. Las pada budama waktu cio hasahatani asasahat dahulu saat dari kan. Di mana dia cucu soli lagi kita salut tapi kamu akan membulina. Kami pihak tong amak perban tok tonggo mangido tu amat mertua de bata anggia di basaha akan eta persita-sita na perjolo dohoron nami tuha musuh nami takas doh bere kami di dos ni tayo muna ay goda ini tuha lau dos ni roha dos do roha motong kami pihak tok siapa yang muna tok tong mangido tu amat mertua de bata anggia tuari na mangihutong di leo tuata dua lalak dua sikoru mardaka bunga-bunga dua nana atau nganamun ada perang dua boru dongan nama tok saur dua totong kami hamuna orang marangi tok kamu tok berkami masih paulo doan suaksa meniru nang di hamusin atorasna dohonon nami doang maksud nami dolo di perbatuaina dengan mestatapan tu dolo di panapara
Sahat tamu tong mana mertua jalan si torokapa. Sonari piamang periban tsunami taringo tinggal sirohan nami lasirohata di dalam dia penuh pasatami. Menurut susah dia maksud hidup nanti tua. Tak sudah pudung nak penak sakop dia. Tak sudah ulanung tuk pepapanan nami susah dia. Sitik tik coba kolang-kolang pengarahuna. Sokoni penenda boy terpasatami. Tuhan taman amang koi pasuma-suma sidok boti mahami tsunami dia mau permusim kami perindahan na susu perlu pandang tahu nak sokolau dok kami natong gue di tahu baik madisi godang mula-mula baik godang si tongko parang badong gawe nyule di bagian baik mau saya tu godang si dia tuh tidak na tua tinaho ay tio binatu kalulian disok kami magian tongko magido pasu-pasu baik na godang na bertusi. Hari ini atau enggak ada lagi kalau masih dulu. Terus kemudian mana si dua anak sebelum ibu menang setahun sudah di mana pak? Saud mengotong jual mana makkuan jalan si torok kopar. Tidak diatakan sudah bersama naik. Anda masali mengaku waktu kami siang ula-ula nami markan baru jadi buta. Alarung no mata kami dengan namorain dalam pegawai cerita mi dapat hasil tatai jaloma gedakta serah menorta kita. Oh ya kayak dua ratus banget terhami di son aronggo pabungan di sawat di gurang non sama penghujung lagi gamuna munanya suhu. Cuma dia kan non ini na gue penghujung lagi gamuna masih bikin ini sopa gulang-gulang karuna. Tas semua ini benar gue batu pahami lagi gulang na pernah gulang ini. Kalau partisipas bang terdama itu benar sih dia satani. Betul betul.